ikaze mwe mudukurikiranye hano kuri Matare TV. Turabasuhuje cyane mu kivandimwe mwese abakomeje kudukurikirana n'abavandimwe muri mu kutwereka urukundo rwiza rushimishije. Niyo mpamvu natwe tutazahwema kuzoza tubazanira utuntu n'utundi. Rero duhawe ikaze, ni wa mukobwa wanyu cyangwa se ni wa mama wanyu mukunda ibisabo. Nagarutse ndahangaha rero ndashaka ngo muntege amatwi dutaramane namwe. Ndabaririmbira uyu munsi ko ndabona ko dutaramira Imana. Turaririmba hamwe n'abaririmbyi bayuza indirimbo ya Yuzo nziza. Tuyiririmbane twese kuko ni nziza izimfasha. Ariko tutararirimba bose abantu bakomeje kudukurikirana, Imana yamwishyiriweho umugisha ko murabikora neza rwose. Ni mwebwe munteye kuraje yo kugira ngo nzoza ngaruka mbasesese cyangwa mbahe utuntu twiza mususuruke, ama stress gose agabanuke. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo yabonye akantu, ni ikiganiro duherutse gukora mbabwira inkuru umwe y'umugabo ngo wagiye mu iposho akopa ikirengeti, ngo amare kugikopa agikopa kubashi abakomeretse. Noneho ngo arangije arababwira ati munkopa ikirengeti n'iposho nka none nzabazanira ifaranga. Ati se turagukopa se turakuzi? Ati ico si ikibazo ndabibwira. Ngo arababwira ngo yitwa amazina yiwe ngo yitwa Masaya Umperuku. Ngo ni Masaya Umperuku. None kurumva nk'uwo muntu arotegera ko ngo areke guseka, yarababwiye nyine ngo ni Masaya. Noneho barategereza bamuherutse ngo bajega kubaza se kwa Masaya nihe ekada kere charumi numperuku. Nubwo nyine yabaherutse ariko Mana yanjye. Noneho undi mukobwa kandi aje ibaraka baramubazaga, yari yaragiye ibaraka ngo amara nimba ari iminsi 3 nimba ari cyumweru. Baramubaza se wari umaze se igihe kingana uti ibaraka? Ngo yavuye ibaraka yaje avuga ikinyarwanda ngo avuye ibaraka. Arababwira ngo yaramuze ibya Mungu 2. Ngo yaramaze ibya Mungu 2 ariko ni munyumvire ngo ico ni ikinyarwanda c'ibaraka ngo ni ibya Mungu 2. Muzoseka murwe mwumve. Rero uyu munsi nta magambo yo gusetsa dufite cyane. Uyu munsi turibanda ku ndirimbo kandi turataramira Imana. Turaririmba abantu, nshishikariza abantu bataba mu makorari, mwokagira Imana muhaguruke muje mu ikorari tafadhali. Muje mu ikorari, umuntu wese utaba mu ikorari, nshuti zanje mwebwe mudukurikirana hano kuri Matare TV, muje mu ikorari. Ndabibasabye. Ushobora kuvuga ngo mfite abana benshi sinobona uko nsiga abana muje mu ikorari. Mwabaye gute? Abababuze so bibo baravuga iki? Baravuga ngo ntibaja mu ikorari nta bana. Abadafite abana sibo baravuga gute? Baravuga ngo dufite abana natwe tuja mu ikorari. Nta kintu na kimwe tuzireguza. Iyo ndirimbo nayo nzoyibazanira hano. Nta kintu na kimwe tuzireguza. Tuje mu ikorari dukore umurimo w'Imana. Tuje mu ikorari. Nari mbabwiye ngo tuje mu ikorari nta nubwo butumwa bwanje.
tuje mu ikorari mwabavyeyi mwe mwarubyiruko usanga n'umwana w'umukobwa ntiyoje mu ikorari aricaye kucumwera kama yicarana n'abakirisitu abandi bana bahabaririmba ugasanga abamama taco tuziregura tuje mu ikorari taco tuzireguza tuje mu ikorari dukora umurimo w'Imana rero ngiye kubakumbuza ikorari turirimbane hano twese iyi ndirimbo nziza Ababwiye ko mumva ariko